Beli luk i med kao lek protiv virusa i bakterija. Jedno je sigurno, beli luk je toliko zdrav da skoro svaki dan saznamo za neka njegova nova lekovita svojstva. Najzdraviji je sveži beli luk koji sadrži preko 400 aktivnih sastojaka. Zato, ako želite da ojačate imunitet, odbranite se od bakterija i virusa, jedite beli luk svaki dan. Njegovo lekovito dejstvo se pojačava kada mu pridodate domaći med, limun i druge zdrave namirnice. Tako ćete dobiti još snažniji prirodni antibiotik koji će vas odbraniti od najrazličitijih infekcija. U našem videu čekaju vas odlični recepti: beli luk i med za imunitet, zatim prirodni lek za holesterol od limuna i belog luka, čaj protiv prehlade i gripa. Daćemo vam savete kako da otklonite njegov neprijatan miris i da nemate čuveni zadah od belog luka. Sve to vas očekuje u nastavku, pa da krenemo. Beli luk lekovitost. Ova dragocena začinska biljka vodi poreklo iz Srednje Azije i široko je rasprostranjena po svetu. Omiljena je u mnogim kuhinjama. Osim što se koristi kao začin u kulinarstvu, sve više se upotrebljava i beli luk kao lek. Njegova upotreba za zdravlje je veoma raznolika. Bio je poznat i u najstarijim civilizacijama. Još je Herodot opisao da su jevrejske robove hranili belim lukom kako bi imali dobro zdravlje i snagu koja im je bila potrebna za gradnju velikih piramida. Grci su ga koristili dok su se pripremali za olimpijske igre, a Virgilije je ovu namirnicu preporučivao intelektualcima. Smatrao je da je beli luk najbolji prirodni afrodizijak. I danas se beli luk za zdravlje sve više koristi. Od njega se prave brojni preparati, čajevi i tinkture. Oni su vam veoma lako dostupni u svim apotekama. Nutricionisti ipak više preporučuju da jedete sveži beli luk i to na prazan stomak svakoga dana. Pre upotrebe ga uvek malo zgnječite kako bi ispustio sva svoja lekovita svojstva. Nikada ga nemojte dugo prekuvati, jer ako ga izložite visokim temperaturama i to samo na 10 minuta, izgubit će sve svoje nutrijente. Njegov najdragoceniji sastojak jeste alicin, za koga se zna da snižava krvni pritisak i reguliše masnoće u krvi. Beli luk i med za imunitet. Recept. Ne postoji bolji prirodni lek za podizanje imuniteta. Evo kako se priprema ovaj recept. Trebat će vam 350 grama domaćeg prirodnog meda, 12 čenova belog luka i jedna manja tegla sa poklopcem. Priprema. Očistite beli luk i iseckajte ga što sitnije. Izručite sav med u teglu. Zatim tome pridodajte naseckan beli luk. Sve dobro promešajte i zaklopite. Odložite teglu na tamno mesto i ostavite da stoji najmanje nedelju dana. Nakon toga možete koristiti ovaj eliksir zdravlja. Med i beli luk, doziranje. Uzimajte po punu kašiku eliksira svakog jutra na prazan stomak. Ovaj prirodni lek za imunitet ima neverovatne efekte. Ako ga redovno uzimate, okrepit ćete organizam. Daćete telu preko potrebnu energiju i obezbediti mu dobro zdravlje. Iskustva ljudi sa ovim receptom su jako dobra. Neki tvrde da se cele zime nisu ni zakašljali, otkad su počeli koristiti beli luk i med. U pitanju je prava vitaminska bomba koja će vam pomoći i ako ste već prehlađeni. Za samo 7 dana bit ćete skroz oporavljeni. Ubrzat će oporavak i kod jačih respiratornih infekcija poput bronhitisa i značajno ćete skratiti vreme ozdravljenja. Beli luk i med za mršavljenje. Ovo mnogima ne deluje istinito, ali to definitivno nije neka laž. Naime,
Kada svakodnevno uzimate beli luk sa medom i to na prazan stomak, smanjit ćete osjećaj gladi tokom dana. Isto tako umirit ćete organizam i napete nerve. Sve to dodatno smanjuje proizvodnju kortizola. Ovaj hormon prosto divlja kada ste pod stresom. Upravo tada kada ste nervozni i napeti, vi i jedete više. To vam je takozvano emocionalno prejedanje. Sve to mogu spriječiti beli luk i med. Ako ih redovno jedete, relaksirat ćete organizam. Neće doći do emocionalnog prejedanja i naglog gojenja. To je jedan od načina kako ćete držati kilažu pod kontrolom. Za šta su sve dobri beli luk i med kao lek? Jačaju imunitet, čuvaju zdravlje krvotoka, sprečavaju naglo zgrušavanje krvi i stvaranje ugrušaka. Prevencija su kod virusa i bakterija, naročito Escherichia coli. Neće dozvoliti mikroorganizmima da prodru u vaše telo. Štite nas od respiratornih infekcija i ublažavaju kašalj. Drže holesterol i trigliceride pod kontrolom. Obezbeđuju dobru cirkulaciju u celom telu. Štite organizam od kardiovaskularnih bolesti. Pomažu kod herpesa. Čiste organizam od parazita. Sprečavaju dijabetes. Odlažu nastanak raka želuca, debelog crijeva i drugih najtežih bolesti. Smanjuju nervnu napetost, pomažu kod stresnih i anksioznih stanja. Moćan su prirodni afrodizijak i treba da ga uzimaju oba partnera. Ublažavaju dijareju, sprečavaju nadimanje i gasove. Pomažu bolji rad jetre, eliminišu gljivice na stopalima, leče bradavice i kurje oči, štite organizam od slobodnih radikala. Dobro se pokazao i beli luk za kosu, naročito njegovo ulje koje pospešuje rast novih vlasi. Tibetanski recept. Limun i beli luk, prirodni lek za holesterol. Potrebno 300 g domaćeg belog luka, kilogram organskog limuna. Priprema. Sameljite kilogram limuna što sitnije i to zajedno sa korom. Zatim dobro očistite beli luk, sitno isickajte i zajedno sa limunom sameljite. Izručite sve u 1,5 litar proključale vode. Smanjite vatru, poklopite i skroz lagano kuvajte narednih 15 minuta. Sklonite sa vatre i pustite da se prohladi. Prespite odgovarajuću staklenu posudu i tako čuvajte napitak. Smatra se da je ovaj prirodni lek za holesterol i trigliceride star najmanje 2000 godina. Nazivali su ga i lek za besmrtnost, jer je u prošlosti produžavao životni vek. Kako se dozira napitak od belog luka i limuna? Pije se 25 dana za redom po pola decilitra. Zatim se pravi pauza od 10 dana, pa možete opet nastaviti. Sve dok ne dođe do poboljšanja zdravlja i regulacije holesterola i triglicerida. Kada ih dovedete na normalu, prestanite sa upotrebom. Čaj od belog luka i nane. Ovaj napitak otvara disajne puteve, deluje protiv svih bakterija i virusa. Treba će vam 3 čena belog luka, 3 decilitra vode, nekoliko listova nane, može 1 vrećica čaja, domaći med, limunov sok. Priprema. Najprije izgnječite beli luk da otpusti lekovite sastojke i zdrave materije. Za to vreme uključite vodu da provri. Stavite beli luk i nanu u šolju. Prelijte provrelom vodom, pustite tako da odstoji nekih 5 minuta. Sve dobro procedite, a nakon toga dodajte kašičicu meda i limuna po želji. Ova kombinacija sastojaka, beli luk, med, limun i nana, najbolje deluju kod prehlade, gripa i respiratornih infekcija. Kako neutralisati miris belog luka? Naš puno hvaljeni prirodni antibiotik mnogima nije omiljena namirnica, baš zbog svog specifičnog mirisa. Glavni razlog je zadah nakon belog luka koji je prilično oštar. Podelit ćemo sa vama nekoliko super trikova kako da izbjegnete ove mirise, a da ipak jedete beli luk. Jedite slačicu. Nakon što ste jeli beli luk, uzmite kašiku senfa i muljajte po ustima. Nakon nekog vremena ispljunite. Možete i pojesti malo.
žvačite peršunov list i listove nane. Možete žvakati semenke anisa, komorača, klinčića i mirođije i to donosi dobar rezultat. Pomaže i žvakanje nekoliko zrna kafe. Pijte dosta limunade bez šećera. Operite zube i istrljajte jezik nakon što ste pojeli beli luk. Dakle, kao što vidite, beli luk i ne mora da se osjeća, a da ga vi ipak jedete. Uz to napominjemo da postoje i preparati belog luka od kojih nećete imati zadah, ali tada se dosta gube lekovita svojstva u odnosu na sveži i mladi beli luk. Ko ipak ne bi smeo da ga jede? Kada je u pitanju beli luk, nuspojave i neka ozbiljnija neželjena dejstva nisu česta. Alergija na beli luk je još ređa, ali ipak ne bi smeli da ga jedu pacijenti koji su pred operacijom. Dakle, nemojte jesti najmanje 14 dana beli luk pre neke hirurške intervencije. On može da produži vreme krvarenja, što svakako nije dobro. Osobe sa niskim krvnim pritiskom. Poznato je da se beli luk kao lek odlično pokazao kod osoba sa hipertenzijom. Ipak, za ljude sa niskim pritiskom nije dobar, jer će ga dodatno oboriti. Ne bi trebale da ga jedu osobe sa hroničnim bolestima jetre. Treba da ga izbegavaju ljudi koji boluju od očnih bolesti. Izbegavajte ga ako imate česte dijareje. Osobe koje piju lekove za krvne sudove treba da ga zaobiđu u širokom luku. Dragi prijatelji, kad god ste u mogućnosti, birajte prirodne načine lečenja. Ne postoji bolja prevencija od zdravih namirnica. U našoj narodnoj medicini beli luk je neprikosnoveni prirodni lek za mnoge boljke, svakako sa dobrim razlogom. Osim njega, odlično se pokazao i crni luk. Taj video vam preporučujemo da pogledate. Ne zaboravite da se prijavite na naš kanal. Postavite u komentare i neke vaše recepte. Želimo vam svako dobro, pridržavajte se svih mera i čuvajte se. Pozdrav!